Ya. Baik, baik. Ya. Baik, baik. Oh, baik. Siang makan nasi kalau malam minum susu kental manis nanti campur kelapa muda. Ayo bedule ada nang pemutih nyambut gawe. Ja batok kekela silo payung foto apa orang bayan nopo lene bocah pedule suwet barang metu malah tak tuh pribadi gitu Wong aku gimu bayar wis diceluki bae. Ayo bubar. Aus ya dudak tak Ayo. Rampung kepenak sebenarnya tipane gong kesuwen kok iki sedel pendole ngojat karep nasi orang elang-elang orang kemertek sin gampangan bae Dul jaluk sorongan dul kayak marin geragana dul cik kadul kok duwe pentolan ireng dul cek anu padang dengan cara ya jen kaki tapi tok ya halo semuanya jangan ya aja nyebut ya anu kondang iya anu Rika wis kondang kok sampai kepengin kondang alane kondang alane betul lah ya aja ditiru ya iya kita ngisi-ngisi banget ya orang kampung ngacun lagi ngasih kerasa dola nah gue salaman disalami kabeh gue bae si Jumaning nah iya apa tekanan leburi kalau mbak ya iya tekanan leburi aku mbak keren banget iya baline gendong beras ya Tin oh pokoknya mbak ya gendong iya esok-esok buka amplop ya iya matanya langsung abang ya gue menang apa ya buka amplop kok iya esok ya wis ngono diperkenalkan dirimu asal usule kang endi ya assalamualaikum warahmatullahi
bisa. Sing dhuwur urung. Wong 5.000 sing semur murung bindi. Iya kok, tak bileni kok ora urusan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pokoknya grup kanan buri sing semaur. Ya iya. Sing jawab salam pokoknya ya seger waras, sing ora ya waras. Iya. Barang kaya pendulan lah gemblung. Aja kayak gue. Kira mamen nyong. Kayak gimana ya? Dibawa kok aja izin. Iya, tertabak aja orang mari. Iya iya. Kok ngapa sana? Saya embu. Ibu. Urung ngaso. Terus memperkenalkan diri Dul. Apa urung ya? Wis iki gare maring sing duwe hajat Dul. Heeh, yo. Iya. Iya. Nyok salamane tak bilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepareng matur dumateng Bapak ingkang kagungan hajat injing menika Bapak sapa ya Pak? Sumarno ya. Saha Ibu ingkang tansah kula hormati. Dene kula saking grup Ebek Sekar Turangga Putri netepi jejibahanipun Bapak Sumarno. Iya, terus Bu. Iya. Ingkang tembeke mawon mentas gadah hajat kalimatul khitan. Mugi-mugi dados apriwe. Jan. Iki labe-labe jan. Ora yuk. Kapur aja. Biasane ngomongnya apa kira-kira ya kon bahasa yang kayak kiye. Ya, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Iya. Anu wis sepi ta porong ya? Sampun. Endi sih? Endi bocahe? Oh, anak-anak. Ih, sini teman. Biasanya yang meruik ya. Bocah sepit pada bae karo nyong. Iya, nek cilik ya main. Iya, salaman dulu. Iya, Jun. Ya, apa nih gue nyembok? Apa nanya botol? Bayar celamit lah. Is, salam orang mame bumi sepit lah. Ih, si mama harus hitam. Salam disit me. Iya. Awal lagi kesuh. Ayo kita foto. Kayak kahengan. Is. Licik ya. Kameranya malah hilang. Ih, Orang kamerane. bunga apa? Apa nama? Botol. Cacat. Apa kayak aku dikawat nih? Dul. Ada matur wis Dul. Layak wis semena baya ya. Baya senoba. Iya. Jarakan lagi bocah ya. Jan. Yo maring pantai yuk. Ayo. Tarik. Iya. Ayo goyang. Asik-asik. Iyo iyo yo. Sakar kumono lah. Asoy. Rek. Ayo. Gawe
Yuk Kak. Jan subuh kemarin kata Asik asik asik. yang malika Allah kita rakyati ayo Sing ngamutin, disusun, kok kesampar. adem dul adem iya ya dul alhamdulillah kayak wis au aman moga-moga aman ya dul Aman, pokoknya aman. moga-moga aman ini ngajak aman dan ngepak jalan kok bisa tuh aman dan aman banget tuh Presiden Ya nek bene aman, nek sini re aku ngalih bukan aman banget kok silir lamaran iya pakai tenang Mane ngapura dul? Ayo rambut ya, santengan geriangon. Ya keripik gedang karo keripik telo besi ana mung bagiane pendul ya sedhek gedang sementing rata. Adul ya sawise lelagon kanggo nunggu para pasukan pembarong-pembarong. Mungkin wis dadi ya wis dadi. Yo Kang tok nak betul apa ya?